Kua puta ngā rangahau e mea ana iti noi ho ngā kura e whakaako ana I te hītori o te Māori ki roto I warātau marautanga ako. Hea I ki te ururoa Flevel o te Ropu Torangapū Māori e tino tika ana kia whakaakona te hītori Māori e ngā kura katoa puta noa I te motu. Ka te karo I te ako I ngā hītori Māori I roto I ngā kura o Aotearoa. Ko te kore mōhio o Aotearoa ki ngā hītori o Aotearoa. Kona kei te pūtake o ngā rauraru katoa. Noira mena e pērana ka tīmata mai I hea, ka tīmata mai I roto I ngā kura. E ai ki ngā rangahau a te ropu kaiako hītori o Aotearoa. Toru ōrau o ngā kura ko tahirau rua te kau mā ono, kei te ako I te tiriti o Waitangi hei kaupapa matua I te pairua tuatahi. Ki ngā rangahau a Richard Manning o te whare wānanga o Waitaha, kore ōrau o ngā kura o Pōneke, kei te ako I te tiriti o Waitangi hei kaupapa matua. Māori topics are often sidestepped. And often the case seems to be when I interviewed teachers that a number of teachers expressed concern that their students, parents and maybe fellow colleagues were resistant to Māori history in the curriculum and that was highly problematic. There were a number of teachers willing to grapple with Māori issues, but there obviously are a large number of other schools who don't want to touch Māori content. E kōreroa te karere ki ētahi kura kaore I te ako I ngā kaupapa Māori ki te paerewa tuatahi tuarua hoki. Hei tā rātou he iti ngā rauimi, inā ko te hiahia kia whānui ake te ako a ngā tamariki ki te hītori o te ao. Ono te kaupai heneti o ngā tamariki kei te kura o Rītana I Turanganui Yakiwa he Māori. Nā ko nā e whakai ana te tūmua ki whakakapi a Wiremu Elliot, me ako rātou I ngā hītori mo tō rātou whenua ake. Hei tauira mo te huarahi whakamua mo i nei tamariki a tātou. Ka hore tikana te mea tu kāorau I tino mōhana ki tēnei, tēnā pē me titiro ki tētahi me rereke. Ko te tikanga me titiro ki ngā tamariki heake ngā hua mō rātou. Kei te ngā kau nui te manatu. Kei te ngā kau nui te manatu mā tauranga ki te hāngai I ngā kaupapa hītori ki roto I ngā marau, ko te tumanako ki te tāpiri hiatu he rauimi, ka taia te whakamana I te tau 2010 mātahi. Irina Smith, Te Karere.